kubera ko muri iyi minsi ni ukuba maso. Iyo ushakanye n'umugore w'umututsikazi ugomba kwitonda, ni ukwitonda cyane. Ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo mu muryango we, akaza nka mwishywa we cyangwa mubyara we, akazi wawe kandi atari mubyara we cyangwa mwishywa we mu by'ukuri, ahubwo aba ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe. Yabyara bakakubwira ngo hoya, ngo abana bavutse ngo hari abatutsi, kuko abatutsi ari ubwoko buri hejuru kandi ari ubugambanyi, ari bwo bwenge. Nubwo mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunane ari igihe cyari gikwiriye kurangwa n'amahoro ndetse n'ubumwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yinjiye mu mvururu z'amagambo akomeye cyane y'urwango. N'amagambo yakwirakwijwe ku mugaragaro kuri televiziyo ya leta RTNC, n'amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ni General Major Sylvain Ekenge. Afande General Sylvain Ekenge mu kiganiro Le Plateau Spécial cyatambutse ku wa gatandatu tariki 27 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025, General Ekenge yabajijwe ku ijambo bamwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kwita ubwenge, ijambo risobanurwa nk'amayeri y'inabi cyangwa ubugambanyi. Mu gusubiza iki kibazo, Ekenge yahise avuga ko ubwo bwenge ari ubw'Abanyarwanda, ngo by'umwihariko Abatutsi. Avuga amagambo atarasanzwe yumvikana ku muyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare. Mu mvugo isa n'iyari yateguwe mbere, Ekenge yavuze ko leta y'u Rwanda yigisha abana kuva bakiri bato kuba abagambanyi. Amagambo yatanzwe nta gihamya na kimwe yayaboneye. Yongeye kubihuza no gushinja u Rwanda gusinya amasezerano mpuzamahanga kandi ngo ntiruyubahirize. Icyatunguye benshi kurusha ariko ni amagambo Ekenge yavuze ku bashyingiranwa, aho yagize ati uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Baguha n'umuntu wo mu muryango we bavuga ko ari umwishywa we cyangwa mubyara we, nyamara ari uzabyarana n'umugore wawe mu nzu yawe. Bakakubwira ko abana bavutse ari Abatutsi, ngo kuko Abatutsi ari ubwoko bwo hejuru. Ati ubu ni ubugambanyi, ubwenge. Aya magambo akomeye y'urwango yahise atuma habaho kwamaganwa gukomeye ku mbuga nkoranyambaga, mu banyepolitike, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse no mu mahanga. Benshi bayafashe nk'imvugo z'urwango, ivangura rishingiye ku bwoko kandi rishobora gushishikariza ihohoterwa, kwicwa no kwibasirwa kw'Abanyekongo b'Abatutsi, by'umwihariko abagore ndetse n'abana. Ihuriro AFCM 23 ryo ryihutiye kwamagana ayo magambo rugikubita, rigereranya televiziyo ya leta ya Kongo niyahoze ari radio RTRM yashishikarije jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umuvugizi waryo yitwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko amagambo ya General Ekenge agaragaza icyiciro cya nyuma cy'imyiteguro ya jenoside ikorerwa Abatutsi bo muri Kongo. AFCM 23 yavuze ko guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi ngo ari umugambi wa politike wateguwe ufite ingaruka mbi mu ntekerezo z'abaturage, kandi ko binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, abagore n'abana. Yongeye kugaragaza ko mu gihe hagaragara izi mvugo z'urwango, ingabo z'ihuriro rishyigikiwe na Kinshasa zikomeje kugaba ibitero ku bice bituwe n'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo hakoreshejwe indege za Sukhoi 25, drone ndetse n'intwaro ziremereye. Ibyo bigateza impfu z'abasivile ndetse n'ubuhunzi ku buryo bukomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe we yamaganye yivuye inyuma amagambo ya General Ekenge, ayahuza n'ingengabitekerezo ya jenoside, imikorere ya leta ya Kinshasa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'ibitero biyibasira Abanyekongo b'Abatutsi n'Abanyamurenge.
Nduhungirehe yibukije ko amagambo ya Ekenge akomoka ku mategeko 10 y'abahutu yatangajwe mu mwaka w'1959 na Gitera Joseph Habyarimana, nyuma akazasubirwamo n'ikinyamakuru Kangura mu mwaka w'1990, akaba ariyo yagize uruhare rukomeye mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yitwa Maxime Prévost, nawe yatangaje ko ababajwe cyane n'ayo magambo, ayamagana nk'ibidakwiriye ku muntu uhagarariye ubutegetsi. Gusa hari Ababiligi n'abandi banyepolitike bamushinje kuririra amarira nk'ay'ingona, bamusaba ko amagambo ye aherekezwa n'ingamba zifatika. Nyuma y'igitutu gikomeye cyaturutse imbere mu gihugu no hanze yacyo, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine yahagaritse by'agateganyo General Major Sylvain Ekenge ku nshingano zo kuvugira igisirikare cya FARDC nk'uko byemejwe n'ibiro ntaramakuru bya Kongo byitwa ACP. Nanone kandi ingabo za FARDC zemeje ko General Major Sylvain Ekenge yahagaritswe ku mirimo kubera amagambo y'ivangura yavuze. Ibiro bikuru by'ingabo za FARDC byemeje nabyo ihagarikwa mu nshingano z'umuvugizi kuri General Major Sylvain Ekenge kubera amagambo yavangura ubwoko bw'abatutsi yavugiye kuri televiziyo y'igihugu. Ni mu itangazo ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryasuwemo na Minisiteri y'itumanaho y'iki gihugu. Ni mu itangazo ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryasuwemo na Minisiteri y'itumanaho y'iki gihugu. Igisirikare cyavuze ko ibyo Ekenge yavuze bidasobanuye uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urwa Perezida wa Repubulika cyangwa urwa guverinoma. Nubwo iri hagarikwa ryakiriwe na bamwe nk'intambwe nziza, abandi barimo AFC M23 bavuze ko ari ukugabanya igitutu gusa, ngo kuko umuvugizi w'igisirikare atavuga ku giti cye ahubwo ashyira mu bikorwa umurongo wa politike wemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. AFC M23 yavuze ko amagambo ya Ekenge atari kosa ry'umuntu umwe, ahubwo ari isura y'imyumvire imaze igihe ikwirakwizwa na leta ya Kinshasa, igaragarira no mu mvugo z'abandi banyepolitike n'abadepite bigeze kwita abatutsi virusi, inyenzi n'andi magambo atesha agaciro ikiremwa muntu. Nubwo bwose Tshisekedi ubwe aherutse kuvuga ko abatutsi n'abanyamurenge ari abanyekongo b'igihugu cye kandi ko benshi muri bo bagikoreye kandi bakanagipfira, ibikorwa n'imvugo nk'izi bikomeje gutuma hibazwa icyerekezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutekano w'akarere. Abasesenguzi n'imiryango mpuzamahanga bo barasaba ko imvugo z'urwango zifatirwa ibyemezo bikomeye kandi birambye mbere y'uko amateka mabi akarere kamaze kunyuramo yisubiramo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa n'intambara, ubwicanyi ndetse n'ubuhunzi.